Жаңарық kanalı. Бұл Достық кичи району Южныйдан келген. Санкт-Петербург көчөсү бұл жақ. Дерлік 30 жылға жақын уақыт, 95 жылдан бері бұл канал толып, пайдаланылбай, су келбей, каналдың жегіндегі жашаған жашоочулар аргандай курулуштарды, тосмолорду, турак жайларды тосуп, куруп, каналдын ичин толтуруп, такыр жок деңгээлге жеткизип койгон. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович аталган каналды кайрадан пайдаланууга киргизүү боюнча жеринде өзү баштан аяк кыдырып чыкты, көрүп, каналды ачып, суу алып келип, бул жердеги жашоочуларга, тургундарга коросун, дыйканчылыгын суу толук жеткиликтүү алып келип иштеткиле деген тапшырманы койду. Анын негизинде учурда каналды тазалоо жана иретке келтирүү, ичинде толуп калган мындай таштандыларды, ылайларды алып ачуу боюнча учурда жумуш жүрүп жатат. Кудай буйруса 30 жылдан бери келбеген каналга суу жакынкы күндөрү келет деп ишеним менен чоң жумуштар жүрүп жатат. Geçen çeki alıp gelgen biz, anık su gelgeni bilmeyiz de biz. Su gelgeni bilmeyiz, mana merimiz mahakka su gelet de açıp, nime kılıp teknik işte tutman eken bizem suyunup, bizem özü teknik alıp gelip açırıp, bak taraftarı suğaravuzda, mana elminin, koşunlarının traktör jaldap işte tutavuz aka. Biz dağı, su kep kalsa bizge jakşı, merimizi, mana merimizi nimesi jakşı, işte otat eken, şuna bizdeyle suyunup, arıktarda açıp otavuz elminin, özümüz. Bu yerge kelgenime 23 yıl oldu. Bu yerge köçüp kellikte bu yerde su ağat eli. Anan meni çalımır amallık verdi kelgende kakoyda bir safozun ayaldar işlegende har jilik işlegen ayaldarga kichine akça berip tamak beretlik bunu yerde tazalap koyup ketekli. Odan keyin 15 yılda bu yağında bundan keyin keve koydu. Açıp kesek kerak. Biroq to'la keve koydu. Потому что elder meni ne desek болады. Niyat nasıl bunları karadı da jakşı karaladı. El karaladı tashlab. Mandayda biz 94-yil kelganimizda yangi ariq to'ldir suv oqardi. Juda zo'r edi. Cho'milganmiz, bolalarimiz cho'milgan, biz ham cho'milganmiz. To'g'rimi? Suv ko'p oqardi. Ne mahalla mazza qilar edi. Endi qachondan beri tashalmadi. 1-2 yangi ariqqa suv keldi dedi. It do'ylik yotibdi, mishiq do'ylik yotibdi deyilgan gaplar bor. Endi suv keladi dedi, so'yyapmiz. Meriga rahmat. Nimaga yaxshi ishlar qilyapti. Endi buncha ishni buncha qilmoq oson emas. Mer to'g'risi hamda hamma bilarsa deydi, lekin yaxshilikka ketyapti. Shaharimiz o'yyapti, o'syapti. Biz so'yyapmiz. Chunki kelajak bolalarimiz yaxshi hayotda yashasa so'yinadi.